Ia, o te whatalo whatu sa moa I lau whafuanga le nei vaenga o le aso whareile, leo ua mātou tonu mai I le whaiwina le vai aso, I le whiangai ai o whanau onga ma latu ma o onga, ia whapena fo'i ia le au ngā rue I le usu atu le tae au, ia ma le toeanga mai maota malawa, ia o te pena fo'i nisi anga I atu I le taimi o ngā ruenga I le fiafi, a o le au nanga whaiwhaipea lava ia si ufonga le tae au fau ila na proklame o le lupe whaalele, ia o te toe whaataro whatuai I lau whitafa fonga I le neibaenga o le weekend, ia po le whaiwina o le vaiaso. Le aso fia le nei, aso se furu ma le lua, aso se furu ma le lua le nei tu langi, o le nei tu lalo langi o mātou o au mau mananofo ai. Ia o le porkala me whaiwhaipea, ia tu ina sao atu I le ai o Long Beach, ia po le matawhanga umi I le county o Los Angeles, ia po le state o California. Le ia whaia uma sui fo I o le tautua mana aunanga whataro whatuai ia te oe le atu pele po whea lava o le lalolangi ma le neke lope ia olo maua mai ai le tautua mana aunanga whaiwhaipea. A le siufonga o le taia fo. Lea ua te ale titi le tūlai wha, ia ia li tatununga, ia temi masani lava telefoni nei tātou mta upu tātou te fia tala noina. I le nei aso, ia pe se temi fui umomua, ia ona pa au mai leo le tātou pa masani, ia po le whetalainga, ia po le tofa, ia mua whanua tupai I se taimi o momua. Ai mo le nei lava taimi ia ele mwhaia ona o tātou esema amtanga masani o le tātou porkalame. Vivi ia tuia I lo tātou ali ia I fo angel a mau wai I lunga au mai a le palea li I lelei ia whaapaleina le tupu au ia whaapaleina le tupu au ne ingalo I tangata ua o lai o le malaya sata atou ia sauni lava I viinga tatau ia whaapaleina le tupu au ia whaapaleina le tupu au e fia whaatasi mai I lunga ia whaapa Io ona ao e whaatasi ai I viinga tumau ma whaapa alei ia whapa le tupu awa ia whaapaleina le tupu au ia whaapaleina oe le tupu au o a mea o lava singa o mātou whaia o le aso ma le aso e o lava o no mātou vivi
mamatu vi ia lau fio o le tupu silisili o le tupu ao o le pule ao o mea uma matu te whawhataia lau fio i lau fuafuanga mamalu, lau fuafuanga mamana, o lau fuafuanga pa ia. O sapi ai li tangata soifua ma le tangata ola. Ia ngā tonu fo i la matu vivi i ma whawhatai. Awa o tele na walo wanga le lei, malo lofa, pui ai lo matu ola. Whawhatai i matu savaringa umi, mai le nā, amatanga o le nei tau sanga si o matu o mai i le toe masina. Ua whaitau vai aso ia ono matu tu vai lea i le whamanatuina o le o mai o le pepe fau, ma le uru whale atu i le nā tau sanga o lo whamaru mai. Tele mea e whawhatai ai lau fio, a wā o lau fio e o mea umalawa, ua fia ai, masapi ai i tangata. Ala lea matu te whawhatai ai, a o le whawhatai sirila. O le pepe fau, o le na liu tino tangata ai lau fio. O le whamoe ola, ina ia ola o matu tangata. Na whanau mai e maliu matoetu, ia ola o matu tangata sala. Whawhatai mo lea whaolatanga, mo lea taulanga e tasi, e matalasi, o matu bola ma fia ai le whaolatanga tamai. Ia ore te talo, a fio maia, lua ngang pa ia tautua lua si tautua o se au unanga a whaia nei. Ia whape foi o na vi ia lau fio mai watu mea malawa. I se ase mea o mawhai o no matu whatinoina. Mai lua ngang e whaangangana, ia mai ere tu file mu loto ma manatu. Ia a o matu whasoa, i le whaafonga alo matu patinu, o le talo tamai. Ia tatu malau fio le nei asu si i ufo i tauan manga o le nei po ia i watu mea malawa i atio e whamangalo i matu uma i o matu se sem whaaletu no rau swawhai e su ole mawala awai. Amen. Ia e manatu le ua te ailangi ia le vi inga mat whawhtai i tatou matai. Ia ona ua umafoi ona avelo na vi inga. Ia e o le pese, o le tatalo. Ia e tatou te mori ai lona vi inga awa o tele pea lona alofa ma lona ngalelei. Mafu ai ona tatou maua o nei aso. Mafu ai ona tatou feta pai ma tatou fewaa ia yaso taitasi o le vai yaso. Ia e mese fu ia le nei foronga umi mai a Januari ia si pa ia le toe masina o le nei tausanga o le mea monila e iai tangata sa tatou mafuta ma tatou whalongolongo sa mai moa mai fo i ma o fo i ma paanga o tatou le toe mafuta i le ola le mea manino lava na ia e mai a Januari i la tu sa fai fo i le nei o nanga ma la tu paanga ma fia e mafuta mai ma ua le whapena ona whai le so. Ua le maua vanoa ia ona o le mala au pa ia le atua. Ia a o lo tatou ui unga lava le tasi. Tatou te o malava iai. Ai a toe tū lava ma toe ba ai ma toe tō manatu i le wholaunga umi. Ia e mau whalava le tauwhi, whai ua iei nisi o tatou maftanga ua le pa au mai i le nei vai tau. Ua a whea le malanga ma ua ioe. Ua pala awina e le tua soifua le ola la le tino. O le vi inga lama le whaftai. Ua to ai titi i la tau ua o iai le malau. Au lo whatutoe pea le toa tele o i tatou. Ia ia ule tau talatu, ma oele na e te mafuta mai. Ioe, e ielo tentonunga, e le whawhai on se le tala ona, iai nisi fo yo pa nga wo le le mamasani, pa le tatu wala leo. Ia, pai na paua wina,
ia le whainga malanga si o mai i le neitu aso. Ia ono tūlanga whapena. Ia lava le langanga whaftai i le atua. Ia ona o le tūlanga o le whaatotoeina o le toa tele o tātou. Ia pele o le nganga whiwhia nai pese ai ma. Vi i whaia e le tangata. Ia pe amanatu i le anga lei whai pea o le tātou matai. O lea ua tātou iai le vaitau masani. Ia o le tui tau whamatalaina. Ia le vaitau le nei o le kirismasi o i nei. Ia ua whaia pisi o le au vaenga le au whatau. O le au whatau ma o le taimi o whatau ngā mea lofa o le kirismasi. Ia ele ngata o le whatau ngā mea lofa a o isi fo i pei o taimi ni i oi mo meo whanau vo i whai mo meo pu e ngā ata. E mori ai a latu o lo whaanga ma tu ai o latu wata i lungo penga ta wha ilangi mo mori ai mo meo alo whaanga. Io ia le foila ua tumi atu le mawhanau ia po fese whare pu atara wo ia tui ngā me whapena ia ona whai ai leo latu postcards wo ia lafu ai ia amanianga o le Christmasi ia ma le tausanga fou o le vaitau rane ia pei o le vaitau o le fto atau tope nei whatau o totoe o Christmasi ia wale aso fia nei aso sfulua nei to se futoru aso o Christmasi o le vaitau foi le nei o tatou vava ai e por kalamia mo meo ekalesia tausanga taitasi i o isi e fitu aso Christmasi o isi 9 days o isi aso se futoru isi ekalesia pei o latu por kalame fai pea whaawawina le ele o iai se ekalesia nei Amerika. That not I know ke le o mautinoa o iai se ekalesia nei Amerika o latu feia tu ngā por kalameia ia o le fitu aso de Christmasi ia por futoru aso de Christmasi e vaso por le lava le fa ingo aso o fa ai por kalami o pese o Christmasi ele lo ase ekalesia nei o latu feia io lo vinga afitu aso o le vai aso atoa ia ua masani ai se amesi lava ia mo ekalesia e fakasa i tonu o New Zealand. E se e whakasa i nei se tete umo Amerika o te loa. O te loa o lato whatino ina po kalameia. Ia po pesenga o Christmasi mo aso e fitu. Ia po aso e sfumatoru. Po le alava le whaulanga ina. Ai o la una mo ni mawatu. Whaisi umi o tua inga po kalameia. Ia pia na New Zealand. Masa mo ro lato whaia. Tonu i ese temi o le lumana i ele o toe mamau ia o na au whaiele se karesia i tonu o le malo nei. E wala ta te ptilo tu me ele tango fie. Ele tango fie le wala awina o nisi o whaipesi, o nisi o i karesia. Ia o nisi lava o mai mamau mai Samoa, o nisi fo ia mai pifa pena, ai o mai as a group, mai o se autalafou. Man fa mo me pese i me ia o te loa a whai Amerika ia o te loa na o aulotua nei ia mani tangata pe pese fo ia singles au e mawhai au se upu mo Amerika ia o le au mai o se group mai Samoa ia e tangata e le whai o le mamau e to alo ta pulou i e kalesia e pe na iai le kalesia na le posesei ele sunga le tue ina ia Victor Poesi paisi umi o le latu ia manisi o Vaiteleuta po Vaitele mai Samoa le taimi pe paisi umi o le pokalami le tuna ia o le Vaitemi o le sunga le fefe au o maliu faitala talapusi pe o ia sana amata le pokalami lea pe o mal pokalami mua lea ia 13 days Christmas o le susunga ia faitala talapusi ia ua
failangi e folonga o ia le nasana mo ia mtaina tuinga por kalamia ia le la ua ave ia nai kalisia ia manisila o tele loi Australia o ia se kalisia po le ala vasunga e kalisia o lo latu fa o wina ia ai fulalu tantunga ele faingo fie ia matu i American ona faia ia tuinga por kalamia fa pena ia ona o le tūlanga o le whio inga, ia matūlanga o tangata i ngā ruenga, ma me whapena. Ai, hopefully, ni ise teimi le luana i, o le whai ise po kalame whapena ase kālesia i Samoa, i le vaitau nei. Lea ua whaitau atu aso sifuma lua nei to sifuma tolu aso, ia ona anga i mailola, ia lea tu vailola, ia le aso lua sifuma le lima, ia o le kirisimasi e whaopopo e whaitauina e fo i le nei tausanga ina ua tātou mawhai ona o tātou whatauina ia le ngata o le sāwaringa umi le tausanga atoa ia au le fo i ua au bia mai manamanuia ini nai to e aso uma whaitau vai aso lea o tātou whaitau aso so o mar tātou whaitau i tū lama minute ia ona tātou ia lole male manuia. Paea ia pe uma o le aso tofi ia e pau ia e kirisimasi mato. A fi o le aso whareilia o tui New Zealand Australia o binga o le aso tofi mato ni e pau ia ia le aso pena i nei Amerika. Whapela e pau le aso tofi o le aso tofi la the following week o le le New Year's Eve yo wa pi so wa ia vanga ye lua ia matatu fale toilo ile tausanga fou o lo fa pena ona fa malu mai ia ia te tununga ia la papa viloa ia le tatu por kalame i tele yo mata e fa pe ona fia talanoina o le tūlanga fui lele o le ua toe whapea le ngana i le fionga le pāle mia o Samoa i lana press conference lena umatu ana fea ana po ia o po ana nafi o le ngana e whapea ua toe se fo i le observa. I le mata upo fo i le o le lakapi, le tupe fo i le na whapea, le fo au mai e lunga le observa. Ua miss out e le fionga le lipa le mia, ia ma le uni lakapi e Samoa, ia na sainia, ia le tupe lea. Ma e fo ringa mai i lea pe a whamatala te isi le tala, ua maua vanoa, ua mau tupe. Ne se lau 5 miliona foi le Australia le mai mo le lakapi ya le la ua toe mai foi le tala ua toe se foi i pasala longa ale observa pia tatu fa un so ia e te tau foi ona fa mala maina ia tatu ai mesia lau fita fa fonga sam langa ele o e tau mawhai fo ile malo i e wha matala o na tiute mo na whaipa. A o i la tau fo i o lo la matia i a tā penanga ia ma le tau mawhai fo i o whainga malo ina i a tula i mai fo i a la tau fo i bala awina ina i a mawhai o na whaatino ina le moni mat wha maoni. O lo latu wofo o lo latu suifua ma le ola ia whapea o no lo tau taitai ma le amio tonu le atunu peitai e leo mawhaia o na tu ititia ia le vaenga tau whaasise ia le malo lapa ia e tau mwhai au mai ia whainga le lei ma whainga amio tonu e tai ai le malo ioe ai e tau mawhai lava ia nisi foi ia langa o lepe ua
po tau fai langa foi nisi foi e tau fai whaasese ia le suspension, temporarily suspension, le suspend ai i le whapeu whapeatu a mea ua ban for life. Te i leo isi mea whapena, ai ala la on whapena, ia ona o tuainga mawhauwhaunga. Ai leo isi mea whapena o se ban for life. Ioe, ai peu o nai awala ia. E maua ia wanoa o i lato fo i e feita le malo. Ia, e o fo ila i lea newspaper. E o fo i lea newspaper o le alabata fai mai nisi sa fai fo i e observer vai taimi a o malosi ia le li ana newspaper. Sa no malifa. Ia, le o tatu fai tau uma i oe. O le meo le na attack la vai sanu lona vai taimi. O le corruption. Io nanta tu fai tau martelo mea le o iaise me fu le tau mawhai ia le ona fu o le newspaper. E fai ni tala se le ai ni tala se ma ni tau fa se na ia faia. O le taimi la le nei. Ua vala la isini ma le mea le fai le fu la pina o fatua nga ngana lea. Ua toe se fo. O lona winga na se mo mua. Le ala whape mai le fionga i le tai o le malo ua toi se fo i le observa. E a fuaila, koe ngā mawhawhonga nai. Ia. Ele o tātou te ele o whai atu sa moa le tūlanga. Le ai, ele whape arana musu e saingi le tupe. O le mea mo mua, le ngata ina wa ai i le ua whamanino e le fionga le li pāle mia. E mafua anga e alai ona tau fiofi le titi, se ia. Se i whamanino mai e le malo e ana le tupe, le malo au se talia. Pe ono iai se malo si anga o le malo, fwene le ona o le au mai e ui mai le tupe i le malo. Al popo lenga la o le malo, le anga a abatu ra le tupe lea. Ai whale tonu le whaungaina e le iuni la kapi e samu. Le ana se sine. Iwe. O le malo ai. E a fiai, e sia, langa le ua mai through the government. So e tauna whaia mea uma ma le poto ma le atamai. E lau wha manino wha malama e le fionga i le li pāre mia. Ua uma o na whai feso tainga ma lau wha tali se tali. O le a se tali pe iai se vaenga, i le se vaenga tupe. E pe iai se vaenga o le au mainga le tupe. I le malo. E mawhai ai o no latu fautuaina. Ia, pe mawhai ai o no latu, a watu le tupe ma, a watu se fautuanga ina ia tonu ma sanga tonu ia le whaonga ina o tu. Ioe. So ele oni vaenga laiti, mo le sila fia pia le tatu atu. I le whapea le whela ua manino i whaitionga atu le epa na ua mai. Moni. E le whapea na o ele taimi. Fia me fai si umina o mai me e o fai fia me ia na tele i vave ai e nga isia a o i na fale tonu fa ngai no ne tupe ia e ono tu ia le malo ia a tatu tala no atili ai ia le o mai tatu pa anga o le nei tu la fia ia fatal fat tu lau to fa mo fanua malo tau atai malo le malosi au mga o le nei so tasi me o na ua so to na i o tau ia ma nei la e no watu la e me le plu ia malo sei malo fa tai ia pia le mano ai che fatal mai de tatu no ma falon ia fa tai tu la epa fa tai le lo fa malanga le le tua wa dia mai foi le nei man tai au manuia fatalo fa atu le pa ia male mamalu o tatou paanga o lo fa fonfonga mai po kalami mai se le au nanga le lupe fa lele fatalo fa atu susunga fa fiangainga mo latou fatua iso se fata faitaulanga
ta mama tina mātutua te tono maota malawa. Ia whapea foi te tono maota ngasi, ma le a ai o tangata mātutua, le loa ma le mamalo le atunu po fea lava se vaenga o le kelope, o maua mai ele nei au nanga, ia malo le soifua maua malo le langi mama, ia alo mai e se o tonga ma le iloilonga o tato news me o tutupu mea o lo tutupu, mai le tato atunu i Samoa, ia. Talofa tula epa, lea le taimina a matana e pese mai e lunga po kalame nei le tae au. Le ai, ele leva, ele leva to titi ata mai fatasi. Ia e malo fafte o leo e fa mai ile tato tunu. O a mai tape nanga o Christmas. Leo e tu e tasilva yaso mana yaso. Io e. Ia, o le mele tula mai nei. Se longa ni me anu iai. Ia, mata o tula ia isi o nganu. Ia mai loa i fo ile mana i ole. E fe emo a ima. O teu ngo la au kirisimasi. Ia e mai se le e whakasai i le po sei. Ia. O ka le mana i o le tape nanga. Al whawhiautu ina ia Reverend Victor Powesi. O ka le mana i o teu ngo o le wharesa i e whapefo le maota o le ngaruenga. Ia matele a fo nisi o ia whale o isi o ngā nuu e le o se mea whatau waale ia i le tapenanga a inga ia mai se foi e kalesia. Moni. Mantua foi la e kalesia taimi nei tula e pale wala tau whaia le sifulu tolu aso o le kirisimasi. O isi la le o whalongo atu whapea wa whai le fitu aso o le kirisimasi. Ia o e nae mana ia foi e o uma iai le ia tangata mātutu o le autala vou. You know, the theme and the spirit of the Christmas is there. E ia tātou la nei ia wa mātutu o māsani le e whailonga ino o kirisimasi Samoa. Ia pe o iwa te whawhangu mai iwa mana tua tātou lotu i Samoa. E whailonga le whaile whainga lotu le po le Christmas Eve. It's something that you look forward to it. You know, you see many people from overseas to telo tau ainga o a wo. E moni le lewa ta ua sifutoru aso ma fitu aso. Sau amata tua i peina o toua na New Zealand. Ma Samoa. O lo la tu mawhaia o na whaatino ina tu inga pokarame ia. E le ai ma se kare sia nei metotisi, katoliko, pati, o le sukiriso ia ngatai, e o fole e whakasa. E whakaasa, ne ai ma se kare sia o lo mwhaina na tu whaatino ina ia pokarame le. Wai o te loa, e le tau mo fie. Au whasi umi o pokarame na, fia e kare sia na whaia tu inga pokarame na iautu. Pea o le tōtela e kalesia ia wa join in. Wala tō whaia. Na amata mea mai a le e whakasa i Samoa. Ia. A me se fōi le vaenga le ola to e fuata ina. O i la tau le sai te tono le ai o whalpuipui. Le fōi whaia la tau pespesenga. Ia. E mani e fōi la tau tau whainga sa whai. O le awala e whai o la tau pespesenga. Whaaleo ai le langona salamo, whaaleo ai le toe suia le o langa, a new leaf, it's overturned. Le lawa ma whaapena whaalawa i tele atu i tele e kalesia. O le mana ia toe tapu e ai soifua o le autala vou. Mana ia. Ia, pio na, ele aise, ele o mwhaina matu ni na whaatino. Okay. Masalo le pala. Tele ia. Tele e kalesia e se te tono malo tele. Io, e tele pa tele ia taruana o mai nei ele ia se kalesia o latu masalo pe taungata ia o nofo vala matangata i ngā ruenga masalo tūranga whapena. Au te lo se te mirata mai o le au raba iai. Mane si mea, so le amata mea lola tau e kalesia. O leo te wawa ia tu ele taungo fia de mea Wi-Fi sponsors a. Well, not really. Yeah. Anyway. O le e whakasale i Victor Powesi. O te loinga, but almost 10 years ago,
Sa fai e la le so'o, sa fai le so'o tu whatasi. Na malanga mai ai si e whakasai sa mua. Tu whatasi e la le whainga o le sfutol waso, Ia le la mo pe wa le ato i se so'o. Ai pe wa fai e yala ia o se tama whainga le e kalesia. Ina o ile ta pena ai e soifua o le tupulanga talavou. Ia manai mātua. Sorry. O lea e ele tala mali e vole le na ta amatai a. Yeah. Se tasi fo i o former MP o ai fo i ngore tangata. Le na masalo mia neilo na fale le rate leo leo le na nga i ai o ai fo i ngore so alo mene. Oh yes. You kai siusenga. Io re fa lo te fa lo tu ari corsi a tangata i tu susi mai leva ia pe o lea afia tu male le na le no faile la tala faile la ta o le la parti ma katopau ale lo te vai tu le fa pe mai ia lo te mo nga ia auto sa na fitau ia nei le maketi o tara just now or sometimes they tell me lesa ufo e moni ale mele i fola ofasai Tula epa ia nan tala no generalize. We're not gonna name no names. E leo se mea fou. In fact, e iai manisio i lātou. O loo lau malu ia o lātou suafa le mea lea. To tele i lātou. Ia. Ai ta tonu. O te tali tonu. E leo whaapea o pō aile sila le fionga le li pale mia. O loo whaawasenga uma le fionga le li pale mia. O fia tonu le mea nga iai, fea le mea moni, o ai e involve a le alfa maunianga. Kanga pewena tala noa ina inisio tapo kalami. Leana manino ale sau noanga le fionga te mai mean star. Le fionga ia mulipola na rosa i te tonu le motafono. Wa uma na tuu lima atu a au o le sa avea ma palemia tausi. Le li poti o le au te lenga o se suenga sa whaia mo fuala au whasaina. O lo wha maoni aini suwafa, wha maoni aini ata o ni fale, wha maoni ai ia number plate o ta vale, wha maoni ai ata o ila tau o involve. So, therefore, e leo stama i mea. Leo stama i mea o le mea te le. E matua i te le mata upul nei. O le ala ia ulaia. O te matua i o lima se lau pasene le lango. I le mea le wa au mai e le afionga le. So e atua nita upulea. Le wa mai e le afionga le alpalemia. Ua pasia le faa au upenga ina o leo. I le lumanai a wale o sofa inga o whala au fasaina. Ua faa tanga ina leo Samoa. E faa au upenga ina i lato i le lumanai. I taimi o sofa inga o whala au fasaina. Mantua fo i lena maliwa i le sunga le li leo. Na o e taumwhai sa ili mai ia pokati. A lea watu na o si la fia le komesina leo at the time o lea e o leo sofa inga i le tangata o la iei a upenga. Mantua tangata le nei lefta umanonga whanga ina le tamale no whadi. So la loa. A le wa tu ue komesina leo ia leo nei e o. E iai la si leo Penyamina. Sa ta tana o mani a upenga. Knowing very well, Pokati is well armed. Ana ole, whawhetai la le fionga le li palemia, wa a mai manino. Ua whaatanga ina le wha au upenga ina o le sunga malo i taimi o ai o sofa inga. Manea, e sa o nan
te so ta'i ma le donation, nga donate to le malo Amerika ia mo bulletproof vests. Yes. So Lima tasilana me ua avatu ai ma le approval tonu la le ua amai. Ua levan taun fainile. E te sila pia fo ia le na peni a mina no na maliu le isi stamfa na usi matonu isapari. E toa whā isi ali malo. Yeah. Mali liwa a day after one another. E Yeah. muli le sunga ya Penyamina. Yo. Toa whā isi ali malo. Te ia le wa mali liu whafosei. Au la tau umane, o le whapea, sa iei umale la tau sao, i le te pena ina o suenga, o le hit and run ne mali waitu au. Wa na iei fo ia le masalonga e relate uma ia maliu na i le case le Io le winga la tala o le maliu o sielile o matonu na maliu way before ia sirio sofa ya malo samu lena noti me fale atiu to le valan tão ta pena finga fa pe ta fo malo i na bete ono ro tatulo e no to sife ia le malo pe a ora i rates fa pe o le mea le fifianga tu la epa. Mantua le whapea mai. O le process le pe whapea o se raid, se o sa whainga. E seek le approval mai le CEO through the minister ina ia whai mai le approval le o ele o sa whainga. A le mānei o le mele o whai nei e le fionga le li pale mia, which in fact o ia foi le o le minsta le o fal official le o fal pui. O leo wa ia sainia. Wa ia sainia se tu sai whatanga i leo. E whaau penga ina i taimi uma o sa whainga. So ele doesn't need to wait for an approval. Leo wa saini wa whaai loa manino ai. Le ana wha maunianga o le whaau penga inga o le malo. Au te lo le afia po yele o leo. Io Na matua o ale fu o fa yetu le wi fa tuanga o le fu ai fa tionga le afu lau ina le pale mio o le ami e tauna ami ia leo i le taimi o latu fa inga ia le fu o fa yele o i tu singa e fa pe me fa pe e o ai te la e pe ora wa fa mai wa i tu singa e le fa pe o le faitio le fa upenga ina o li malo. Alala le mea Natalia e tula epa le fa upenga ina o le lesa komsina ma leo le taimi lea ia iken kaio. Leo so fa inga lesa o atu o leo te iai le maketi. Le na o fa iai sui tupe mai falatai. Au fa tala tula epa it was very shocking. Na le matututu matitilo. You know, le pata tu o boots. Mal felanga mainga ai. And these weapons fanga o umine e latu le tuli. Ia la mena iai. Wa peia le whainga. Pe wa vai se ami mai fafo. Na tua kola mai fafo yes. Si tama e ona faloloa. Ia a mata longa fetoni solo meo le oloa. Ala mena o iai. Muli ai SSC. Lela wa fisilingia la fa upenga ina. La menga ringa fa upenga ina ia leo ia i lona taimi. So le me it's good enough na o ia mea uma. E le mawhaina a le taimi le nei ua matua i feu polo feu o le polo feu le tele fala o fasaina o lea ua mana o mia il fa upenga ina o li mamalu al malo. Wa taimi nei o tato wa ai wale to fe ale stangata feo ai mafama pe na sa no le fionga le li pandemia. Wale fe wa fa ai lo mai lunga le social media fa ai lo mai lunga la to blog feo ai malato M16 ia to inga mewa so se me yel fala o fasaina mauti no mene ye mawai tele o au penga tele o le tupe ma le drugs.
e te rola te lese swinga o le ai le nei le tausanga fou ia ai mese lava o le o fatasi ma le drug test yo ia e fa I foi la le drug test I to tonu ofisa a o le alu foi la I fa o tatau ana I swinga I le fa tu titia o fala o fasaina I to tonu o tatu o tunu ia ua to se foi le observa Always has to say. pe o le fasi upuna mai foi fonga le pare mia lan conference press conference na wa to ese ile tupe la le na tam fai mai le malo Australia mo le atina ino la capito no Pacifica le foi la u fasa la u observa u miss out le malo Samoa ia le tupe le ona u le sainia le fionga le pare mia e lo fa madino na la to ya me le fatali ai o se tali mai Australia pe ai se malo si anga o le malo foi le ngata ina tu watu le malo le tupe le ni la kapi ai langa la apatu le na fai patino le na kapi tupe e pa u le malo Morning. yo le la fatali ai io mena len tuai sai ni le tupe ia ma se O le beauty la sa no ngale le fionga le li pale mia. What is se foi. Wa maua le fionga le li pale mia. The confirmation mai le officer o le Australian High Commission. Wa fe so tai sa o lava le Australian High Commission I le fionga le li pale mia. Man tu foi tu le pale telenta fa so ai. O le mea tupu nei. Nana tupu nei within 5 minutes I Samoa, loa uma e ofisa ampasa uma I e fafo, lo o iai o lato sui tono Samoa. Why? Because le wa viral, wa English uma. Alen fai lo le fionga le li pale mia, wa te I le so ta yatu o le High Commissioner Australia, e mawhape atu, e le moni le saunoanga a le observer le wa mai. ia o metaua na langa o le tele ale au tusi e fai tio nga I le malo o le lava e fatupula ia le fai pe le newspaper le ia mese te musu e tele I tatara no ia ke ua ta ua ia observa I le tatou fai ma tara no ia o le tulanga foi le pe o lena le fela o complain to ina le o foi lunga o penga fa elangi pe ai sea na a mata me ia fia me o por kala me le te me fia me chawa le ma faina sai dia fia me savalia tu le ono vai aso o no masina le fela o mai I la u le marito ai po le ale mele fa na tina tento ina vaturo tupe He wants to lay the hands on the money. Mana ia le whātou whala inga ma le whai unga le fionga le li pale mia. Yeah. Mana ia le to wha fionga le li pale mia. Va ili le lei po wa iai se a wala whasoino le tupele nei. Yeah. O le atonu le a wala o le tupele nei wa whaawi mai ai I le malo. Pei whana tātala noa te lo taimi. O lo manino atu nuu nei fafo. I le te leo le corrupt le te tonu o tato whainga malo. Ai mai se la le uni la kapi. Ia la awange e mele ai api wa tau le watuani tupe ona o le wa complain tamata a alo. I le well looked after ino tamata a alo. E ta fili sau noa le au management. Ngofo le 5-star hotels, luxury dinner and everything. Ai le ale me. O le whaamua ave tamata alo. Le mana ia la le fai unga le wafai le fionga le li pale mia. Se itali mai le malo Australia. O le atonu le awala wafaui mai le malo. Pe a mai e ia le malo la na pule fa atonu e fa so ai le tupe I le uni la kapi. O le mea na fa awala mai le malo. Saini lo le malo release le tupe o le uni la kapi. Ia o le mea la na fai ia le fufuanga li. Ale a foi le fionga le li pale mia. Man tua foi la le wa yele tato min sta ta longa.
Lewa ele Ministry of Sport. A whaile nā watu malo. Ia malo lo tu lo le Minster. I nala e mai ere whasoso wale e ma le Cessnock. Io, o le mea na ia tau whasosoa aida le teitei fono. Po le malo. Na le mana ia ta uta wharono atu le plan na le o whatetari a Australia. Pate na langona I si leo le li o ina foi ilo loto malo ma fau. O le swinga o le poa. Ma swinga miton. E le suia tu le malo. E suia tangata I to tonu o lakapi. Mana tua foi tula e. Urunga o lakapi me uma. O la tou e suia. Ia ona papa e tulu malo batu le tupe ma fa tu nisi fautuanga. Mana tua foi langa o le mele le na fai nei tula epa. E tanga I foi ai, o lasa iai a clause of the Constitution o le palemia at the time fai matai fono. Ia la meu iai. Lawa inga o le Constitution, ai leo whalawilo ine tula epa. Lea la wasa so oiloa, one, wa sui le ingoa o le Samoa Rugby Union I le Lakapi Uni, o Lakapi Samoa. Two, wa sui le logo o le afo le tō nginga a le tato au tele. Three, le wa tele fesuia inga le nei, ma ave ai loa le pule leo whapea o taitai fono uma mai o Uni Lakapi, la tau te filia le taitai fono a. Le mana ia le wa watu e le fionga le li pale mia le lui I taitai fono uma mai Uni Lakapi a le atunu. A tau mana na o le tupele nei, oe wha mama le tau board. Kilingi wha le leile board ma. That's the only way. A whairo la tau te lema whaia. Ia o lau whainga malo la tau e. E sa ili se sia foi. Se sia wala. E whai ai la le Uni Lakapi a le atunu. Wa e folinga mai wa privatize le whaingoli. Wa whai wha pisinisi. E mau wai la tupea tula epa malana vaenga. E titilo iai. O iai se au Lakapi se Uni Lakapi mai le pā. E big fat zero. O iai se au Lakapi mai a sa fata le ia posini. Le se mea. A o la tau nei le loto I le whaasoa ina ta maainga o tupe nei o tu tonu le Lakapi Samoa. A le tui o lau whanau. Tui o lau whanau nei ta alo. Ina ia wha mate ti ele le ngō Samoa ma le Lakapi o le atunu. A lele o le leile tau singa malwawa ainga o alo nei o le atunu. A le ta whirisau noa I la tau nei. E matua I te lele issue lea. Langa 50, 100 million on tua te lea I tupe. Ai o le mea foi lele te fia I na wa mention le fionga lili pale bia. O le suia o tu langa tofi totonu. Ele se mea ngan malo e fai. Pepe e whalango lango I ala tau ia. O te leo lofo pe se clause ale constitution ale Lakapi. So sangata e pale mia. O te leo, I don't think so. O lunga lava e vote vanga I tutun I le tangata e whemtete e whono. Ma tangata I e plestene ma e vote tangata ia. E pe o le leo ale tau avatu tatu I Lakapi. Pula I mai. Awar fe ma o pa lan mele fe tu le me vote le me I loa tangata tonu e manui ai mo ko palasi al tatu I Lakapi ni tu ma fanua mo silfia ale la tam fai atu stadi batu tupe e afoi e to e atia e ai ma fatu mawinele ta le ni tonu la tunu a batu ne foi la ne tupe o tangata I o le sa fo fa I tonu I ona te silafia e al watu pele pe ia tongi le vai le io le manuale tu pulanga o le O te langa na le iai. O le ia le nau ta inga ta te fai le call le o le manino lava le fionga le saunanga le li pale mia o le call lava I swing o le poat ma
e whaalango I tangata I tonu o le ina pi. O la tona e ko linga le swinga umatonu. Ilo se ko le na le malo. To te taulana tula me tangata ia. Ai le nga le mai as followers. Ma muli ia whapea. Ia. O la kuanga o le o kelingi la kapi. Ia pia na le ua po watu ia le to fai mo fanum salo tuiti o na to ia mela ia lea. Ai pi o le mata upu lea ua o le mate tau fetu le tu. Ia mese fo iso ta sau le manu te o tangata I tu tonu o la kapio la tona suia. E le tau apatu le malo. Ia, sau no mafanu. Ia o tulanga na iai e moni le saunoanga le fionga le li pale mia. O tulanga na iai o la tau o yuni la kapine e o la tau e tau sa ili le awala ina ia mawhai ena fo le whawhitauli. Sui ia tangata I tutono le boa le la kapi. O le tasi le nā pukala me tau pa se woi ni. Ia, whaptai mun mau ele mausa ua manoa te leilo ia mawhanua pen whaarongonongo ai. Ile alia. Ia, aina tala noa mai ia iti mata upulapa lea. Le la whape se share na information a mai. Keli whaarongonongo ai ia. Awa whatulau tala e le mai wailo taimi o te whaalongolongo ai. Wai sa ai. O le sile nā tau whaasese na iai. Ia. But it's okay. Ia, e isi si me te tue fia tala noa la ia I le mele ua tue se se fo I whaingan observa I matupe lea. Le me moni ai le peo le mele no obatua le whaamani anga. Le pick up my Australian High Commission. Yeah. They picked it up, read it, it's wrong again. Le lai le whafonga anga la Samoa. Whafonga anga Samoa I la tau ia le sao I lango mwhapea mai o wale anga le fofuanga le fionga le li pale mia le ban o le media. Ala lea, mafua anga tonu ala lea le lenga ban. O le latu au maia o tala se. Latu te le a maia se mea moni bring the facts. O le isi mea matuia lava e lela I titi le isi o tatu la kapi mkua I pa maulalo a. E o ai le IRP. Matua le toi fia tonik masi tupe. Langa o le IRP fua le latu au mai o tupe. I le rank. I le rank ma le performance Ia o la le performance la mawe. Ele o toi qualify tatu ni benefits mai le IRP. A tua tatu au e to tongi a tatu au le pasise ma kamatesis me uma wa ese tatu ma le rank susan mera ARP turang fa pena ai fa Australia o te fa ia Australia le au mai o netu petele e tau atia e ai le fa le tonu le we tatu au wala le tonga fit ia tu langa fa le ia Lower Fordinga, they are so desperate. Yeah. Yeah, ta mai la ia le, mata upule nei longo ai ma vevesi ia Samoa I le tatou press secretariat. Tula e pa ole CEO fou le wa whamanuia ina le ofisa soifua malolo ina. O le sister o le tatou pa anga masani o Julie Scanlon. Mai ngai Michigan. Oh. O longa sister matua lea o June Scanlon Lui. Okay. Le wa whamanuia ina le tulanga leo le CEO o le ofisa soifua malolo ina. Ia o se mta upu. O se mta upu te le fole nei mta upu Ai ti ni foma ti lo ia. Fa fe fena tupu le nei se. Fa fe fena tupu le nei sasi. E le fa pe e sala tupu fa pe o stanga te fo le tau wa o.
A le press secretary le nei, wa fia tausanga o ngā lue ai. Oi tonu lale press secretary. Ia, o lave I ti atu tufunga. E fia tangata le post le tasi lua, tolu pena tu tasi. Tasi o na ia nā lewa aia umaia. Le lei, ma nei le ua e pa I le vaenga lea. Sa mo tato uma ia e to eru nei le to ki ia le press conference lea. Tai mile ne fesili a me. Fesili tonu a me le isi lea. A tangata tonu anga sa whai au tafo a me. Na vai le ilanga ata lana ata fu le pi le ale fi ata sarcastic pi to fa o tele moutino na temina po ai tonu ra le press secretary That's ai a fai laurena ia o le officially tonu ai luma na mata ava tu sa o foi le tali ale li parmi o tele alo siato se la na tonu no mua faina penanga o mele la se Ia o tapenanga sa o lava. O le whamano o si le lua ni me tutupu ai. O e mea whai atu e lau tala. E sala whai pe ana whape o se tangata o loo e fō o le tau wao au. Pe ana whape o se tangata fō o le tau wao au. A o le mea o tangata wa leva. La fo ina te loa ia policies and procedures. E nate le a venga se whasala launga. Se I a mai le whaka ma saini approve mai e le fionga le li palmia. Ia la le mele nei le wan ngofunga ia ave le whasala launga. E leo se mena approve atu. Mantua o le recommendation mantua o avanoa nei. E whai interview ma whai loilonga le PSC. Na mai la I o le recommendation e le whapela le recommendation al PSC o le a whai el whai unga. E a mai teipo le lunga al kapeneta. Whai ai le kapeneta le lātou ilo I longa. Whai le lātou tu whai. Mai lo ai tonu po whele tangata o le ave I ai le lātou wha mua. Ia ole e le o se mena watu kapeneta le mele na alu whasa lau. Ia. E te sila fia o tupai. O mea umai e lalo le category o le professional whaale tonu ale tangata, whaia. Whaale tonu ale tangata, whaia. Ia tau atu I tangata ngaru lue me tangata whapena. O le whale a ongan mena uwhai. Ioi, e le whapea lang o le si tangata. E whatanga whawadwalea whapena. A lai whai e ele mafuanga o le mene, whai ma, ioi, lono winga, moa ua lai. A watu tu e siawa noa. Moni tu epa, mana tua. Ina watu lai mele whainga malo. Sa tau mawhai le fionga le li pale mia. Ia ngā lulua whaatasi, ia maua I loto maulalo man whamaoni. Ia o se whamaoni lale nei wa levana tu alanga ma tu alalo le fionga le li pale mia. If you ask me, yes. Whai le whai unga wa te tauna whamalolo. Mai ele ongi tangata le atunu. Moni lava. Ele ongi tangata le atunu. O le whewa umana ave ele warning. Ia ta whanga ia na upo le warning. Umana na lapata ia. Ina watula e maile maro. Pai le tala le li pale mia. Ia, te tiu se sele whanga ina upo le warning. Ala se si upo I tala whengai. Ia, lewa umana lapata inga. Lapata inga. Ia, I whaumurunga uma. Ale ala wala whai I la tō misi. Turi lola. Ili whaperi e watua se upu. Wa umana watu le o onga o inga whaton. Ia ale whai aloa. Whai la tūlanga le wa PSC o la tō ia o lo o. Whiangai ma le vai o tangata whainga ruenga le malo. Ia. La whai la malama PSC o le la tō recommendation. It's only a recommendation mai la tō ilo ilonga. Ai teipo le cabinet o le whai unga e final o le kabineta ma le lato whai unga. Sa le te taulano na whaiele a whasalaunga. Onga ele o se whakana watu kabineta. Ele o se recommendation al kabineta. Ele o se whai unga wa whai al kabineta.
Mana ia kelem ka pule ua ta iai ia lona pana mo mata I sedi o lave tinga anai fono ngai ngua matai o nanai o no fa pe ada watu usa o tuali tali ele fionga le lipani Atonua. o tele alo le ata o le la ai la sina na fastalana ia o le se I fa ia sa ilinga so hopefully sa rola sa ilinga le wale ko Ia mana tua foi. O press conference o malava le fionga le li pa le mia malata o malato ni. E sa fa ia lava ia tonu. ia E sa fa ia. O lea la na te loa le au ngani le fionga le li pa le mia le au tustala. ia Na ia lato o mai ia o se mauta ngata e afo e fitau I le post lea To tele. tele ia a se I fai ala sautala wa leo fa wa avea le mele pe o lea ua filosofi tangata mwhapea mai ua se le mea le maro o fai a lela na wha manino e le fionga le lipa le mia o le kapeneta I le final saying Yes. Eoe. Se solo mua la vai tangata o le o e au le mea se. Ma whaapea mai e se le. The final saying is the cabinet. La mena le whai e le lato whaasealia. Ina ua uma le recommendation al PSC sa ilingo se komesina. Komesina leo. La mena whai. A mai foi le kapeneta. Ese foi fuafuanga. Ana whai lava le hand pick a le sa ave ma minsta. Fela sa iai nei whai tionga ma nei. Mana ia tātou whaataritalia. E pau ale si mele ua langa ai manatu. O mo me o angava, qualifications. Na piu whapea mai o whiwhilinga ale pisasi na peisi lunga o angava, qualifications. O le doctor. Io e compare il tamaita. E foi recent ale kapeneta ia. E vala foi sini. O le aila o le pito sili na tau o le tangata e la lata le ngā rue male minista so ala sa utila sila mawhanua I lau whaitauina o angava o tangata ito O te mawhuri fo ia I le tamaita ia June o na le whaitau atu ua ova I le wha se fulu tausanga o lona ese ngala lea ma le fionga le li fo mai ia tole a fo viali ele afa fo I tausanga o le au nanga a le tina wa ova ma le fa se fulu tausanga o ia sa avea ma tausi soifua sinia sa fa pe fo ina malanga mai fafo I lungo ni a onga fa le val malo so wa lava le to mai fai ngofia ia na faile le ba ma le au whainga luenga ma le mamalo le atunu fa pele fionga le minsta. So e te le la lo nanga ba e le tūlanga la le ba whea loai. mai le foi mele langa pe o isi tangata I o le lau ke la matia ngā ruenga nei minsta au CEO o tasi nei tangata I au te loa foi la o whiwhilinga a whape ma whana atu le minsta I a tune then so be it Eoi. yeah o toi o le uso la titi le o tuiloma Yeah. Yes. yeah mana ia la sisita mta upu I na All Samoan citizens given the opportunity to buy shares in the national airlines. Wa maua le awa noa tāua I tangata anu umo Samoa e whaataua ia lato share I le vaalele le atunu. next month No, beginning of next year. Yeah. Taimio le tausang fau.
Yeah. A le whapea mai e mautinoa e taunu mai le waa before the end of 2026. Ia o se fianga. Yeah. Tātou tanga ela i tula e pa. O le moe mitinga le o le anabatau sa a mai e le whainga malo. Yeah. Le anabatau le ina ia whaatau se e align a le valele. Yeah, and at the same time, foila le wa ye tape nanga o le tātou valele. O le foila wa ye le au nanga folia le Qantas, le vaalea Australia. Le la afa pena malanga mai le Qantas i nei au kilani ia ma lele atua i Samoa. Sia vaku ase I whapopo tuata por kalame I le mta pule wa mai o se mta le na mai ele o iai se limitation I lau share. Pe yo le au mai o se whata ita inga na au mai, and I have a feeling ai longa isi se fia whaisanga share se lima se lau. E lo te tonunga to tele o tangata o le a whaila ko share le afe. Whaile la to share le afe mai e tasifo I le mea au matara noi I le mta upu le Samoa. O se mata usili o na taua o le whai o sau share. Le whanau whai mea o le Utah se avi ei Yeah. o le Utah se avi ei lau share. A matara I tau I le Januari o le tau sanga fau, whaafonga mai. To tele o tangata na fisota I mai a tia. Po le whainga I whaia. Ngu whatu le whatari. Se ia foi, se ia lera ua maua matari le malo, o le Utah. A whana o batua tapo kalame whatatanoanga mua. You can go online. I open lau account I le UTOS. O lau account la inga le UTOS. Wow, o lo le taimi e mai e lo le application wa tatala mai. E te tango la e whaatumu le application le ngā e tu uai la le numera o lau account le UTOS. Because it's a national investment. O ina lai whaingo fieloa link sa o alau account le UTOS e sa welau share. Ia, na o so wa manatu whatatau la lea al whatetainga, whapea o matua mani whanau. Yeah. To lua to tolu whanau awa. Wa o le tūlanga whaale la a teenage la out of the year wa mawhaiena tu sa loto lava ia I tala vau lea whaia lana whaiunga no this. O le manai ia, I open pia ia na lato shares I lato lava I ngoa. Le winga o whamtalanga whawhingofi. Matutu ai whaleo lato of the age, there's an investment for them. Long term, e te leo le lato share mauamuni ai. Ia, na o si tūlanga wale whawhingofi ai, instead o le tau tuli o le afi, vai pere ta I lima se lau le na amatai. E pe fuila le fe mai ele o iai se papuipui, ele o mai foi se minimum. Le a oe po le se lau, le a lama tua inga amatai, e pe o le tala whata ta ia le marore da mai, 500. Yeah. Ele papea o iai se o lona Se tāua. ngana ai whapea o iai se age limit o shares langa o matoleo o le mea, it's a legal entity. Ngala is the age limit that you've got to be 21. Yeah, na whaitasi lola ia I ngoa matua po ai. Ia whaatatai le taimi matua ai. Yeah, na whaile share le. Ata matiti la tau. But it's a good investment long term. Mo le autalavo. Very good investment. O le isi mea o le wording. Langa le fu o mai lisi au vanga. Wale au mai o le share. Au le donation. No. Ele mawhainga accumulated me kau donation. I have never known le tapenanga a le whainga malu as a donation. In fact, they never brought it up from the beginning as a donation. Yeah. It was always known as a national investment or shares I le valele. Se so ia to te tau wha se. Lea mai mo le tio wha sa lauia.
la te le whaangaina le upu le share. La tu te whaangaina le upu le donation. Pero mena o le tau whaitua tatu au whaalongolongo. Io la tu whaanga whaalongolongo te tau, whaalongolongo le lei, whaangaina tangata ni upu. O le share, o lau oe tupe o le tu i te tonu. E accumulate ai maua maila i o lau share pasene se vaenga, to e maua ele o lau tupe. Ai le donation. O sau foa i wa e alwe foa i. Ia o ai la foa i le valele o le o tau mawhai le malo. E whai se fufuanga. Le ana watau ale nei el whainga malo. Ina ia manuia, whaasafua le manuia i o tātou tangata. Taua tele le issue le o tātara no i le temini nei. Ina ia manino mamala malama tangata. Aua le tau whaasise langa i le mapu le meo tau whaasise le ai meise lava le ploketi la. E fau a matana whai mai, o whera me mai e waalele, o whera me ia, ai manei whara nei tam Kari pupula i eitu le palau tau whaasise. A whapea mai lopo wheme mai waalele, whele lei mai lunga le sky. O le tāua whai o nei meni. Same thing na ka ke whaia promotions. Yo o le i elena o tāua whai la, o isi whai ia la leo whaasala lau. Ia tele la tu te mia tera no ina, ele mea leo, tele lope te malama le mea o le coach here. Tasi nga mea tauna amata tatou Samoa Airways. Oa ele tatou le Fiji Airways wa ngai la tatu le tatou yo pai ele coach here. I don't think it all depends le coach here to le epa. Pea whapea ele o mwhaina au sia ele tatou waa se si le ko se o le journey a mantua la le wa au mai le na mai manino o le tau mwhai e toe wha mapo e poe ia route ia Auckland, Apia Auckland, Apia Pango, lena sau nola fionga le li pale mia e toe wha au ngā le wa a tele e toe lele i tutuila. E tasi lava la walunga i waala iti, toi titi pele fatu pala ai. Ona lea, e lai ti waala iti a ona matani mai, e matua i lue a, e manai ala le mele wa mai ele fionga le li pale mia, e toi wha wau le malanga tu sa o tutuila i le vatele. Because, right mina, I think it twice a week, epe once a week, le lele o tato vatele tutuila. Ia e to tele la au fai pisimisi o ai le vaalea. Wa e o ai e fai ala to whaatau, fai ala to whaatawa ingo mo wha pisimisi. Na to mai ele wa e usu le vaatau le fitu tae au. After to saule le lima le fiafi. Ia, by the time e umau whaatau i o tutuila sta mai no. Ele umiana e ta amilo ai so o ia te oe a. E uma e au whaatau mau fi au e fai tutuila. Ia o whatau i male taimi e toi fo i mai ele vaa. Ia mana ia la lela atu whaawau ia malanga le na. Ia le journey foi la le vao o Apia Nandi. Ia ma Apia Nandi LA. Pe Apia Hawaii LA. Le pe ta uanga le mere te tana tu face coach ia ma o so se tenia le va le ia. La ava tu me fu ar Samoa Airways lo promote, lo amaka promote tu Samoa Airways. Wa o tele mana o te whai ngō Samoa Airways. Le koe fo i pornis. Koe fo i lava i le tatou fua sa tau aveina Polynesian Airline. Wala te vea tu le whaunga lava le Samoa Airways le niu fo i le lungo le tua le siwa wha. Yeah. No tua fo i le niu fo i le pipi o le. Ia, lawa whaunga. Awa ese lanu, Ele pere teimea Polynesian Airline. It's like a rainbow. I le whainga o lanu. Alo whaunga nei le Samoa Airways le nei. Ai na le ata luli o le new, and the white and all this. Yeah, that would be nice at the Polynesian Airlines. Matalon tatu ta pisai tatu ni. Le tio umai e langoina le malo matalo tatu e fai promotion so ni me. Yeah. Matango fie ia le alua fa mautino ele ia ma se me fole le fa perfetto I fai mai le fiona le ni parmia. E manino lava
o le whaiunga o le tausaa o le i whai u tausaa fo. Pea no whai atu tapo kalame uma vai, Sa o nei le fionga le li palmi o e ana i tuolo na ngase. Sa o iai se tasio aso i le lona maota. A o whai ese fontanga ma tamali i fo ele atunu. Wa loa tausanga ma latu to mai malanga ba o whioa i le tato balele o le au kapiteni ma le au insinia. You know, their input was so important. Pe o I lena tapena I le fionga le li palemia. It's like a feasibility studies. E au mai to mai o I latou. Tu fatasi. Ola I o latou. Fea o le almea lo mana mia mo le lele o Samoa. Tu atu le nei tamali I o le atunu. Le ye le anga ba amato mai. Olo latou. E a mai I le vaenga latou te loa like bring in corporate bodies. E mwhaina whaatinoina mta upu nei. Ia, manei. Pawale mea taro sia, o te teile I ngor ka kuporinsia Ia ke au u whale kongo koe lingor porinsia I le ngau le ngau I le Kau si o le le ngau le nā le wato I tatongi umatula epa. Ia, no, pēna mawhasoi whamale fionga le li pale mia. Talo whai. Ia, isio utua ngani matua le sa le na maliu nei tau sang nei a mati. Te leo to mai a ia o io se tangata intinia vanele Ia e pangare, le se si o whanau e so o iai, ia. Antoni, e se taimi, e se lava le taimi o le tua. Alo? Ia, kau si sta. Nata o mai la ia. Samoa launches the NDC Advancing National Climate Ambition and Resilience. Ua whaalawi loa le malo Samoa lana sao lona tolu I le National Determined Contributions I lalo le malienga I Paris e whailonga I nai se la sanga taua I luma fofuanga le taua le atunu. Ia o le whamoe sa taita ia le fionga le li palemia I whamamawhaina I le tāu o le nei whamoe o le NDC tolu Le lai whaapea tusa o le vaenga le tututonu whainga whaavai o le taua Samoa. E atangi ai le taua inga o le atinu le onga tasi mafuafuanga au tua le atinu. E au fia ai la le NDC mua, NDC lona lua. Ia maawala o ati nae le afo le National Climate Change Policy. Mantua le na whaile mea I le 2020 to 2030. Tu sala o atula le lua oto se fulu. It's only few more years to go. O inala le tama whairola so ta inga le nei ina ia o atu iai. Wa taimi nei le sa whamawina sa unuanga amata le fionga le li palemia. Onga o ia le whai masui o le minsta o ntanga benga puna o ma le whanatu wa msesio manga. Mantua langa o ile sa minsta ai le tau sala fo I ua whapeana ia tei fui maono. Ia o le lawa tula I le fionga le li palemia e nate se tātou tālia pe ieni suinga, pe ieni tau finga fou o le matanga duenga I le vai aso fou wa vai aso fou le la tau au fia le fontanga al palmeni. Oi foi nai mo fanu oi foi nai na min salango iate. Oko ka be mangano e ke. Langa lai tua la o computer la yele lisi Ia o te loa e tauna maua se sui o te iele ia. Ia a tonu e a foi ke o atu la solua vai aso lea Wa ana posa ma faso ai male fionga le minsta lango o le ofisa o fato angam whainga whaiva le fionga ia e te Tony Misa e hapea rei a tonu ai o ti ewa iese fuafuanga le fionga le li pale mia wa e leo se mta upu e mwhainga discussina ma le kabineta pole
o le matawhaio I lava na la fionga le ali pa le mia. Po ai o le a whaiela na tō whinga fōu. O la mate le na whai atu ana po. Ia la sau mate I ai tula epa. Ile alia. Le a whapea whai se tō whinga fōu o le minstau. O a whai o. Le MNRE. Le mena o fesili epa o ai le minsta lango na iai. Te I. Taufua. Le whai mitanga tō Taufua. Edmund Taufua. Taufua Edmund. Ia, no whamatalea. Ele te ua whamea I ailia le minsta lango. O te tatonu ngā uia. Ia, wa te lo whai ese le strategy e le fionga le li pa le mia. Mantua le sa tu mo mua le wanoa ia ale bena ale. Ma le fionga ia te apeato. Ia, ai te ena. Ia, o lea la, o le taimi sa tu alalo fo le fionga ia ale ona o ngase o tino. Ia, le o vai atu. Ai, o toi malosi mai lau toi ina. Leona lona au. Ia a tonu ai o se lao lea le a whai ese tō whinga ai tu iai loa le tanga ia ale a. Moi, manaia. Si I tali tua I si tangata levi anai. Tula e whawhamon mo le o te fia malama I nei matua lea ua maua la tō pensione. O lea fo'i e mana na o la tō te fia join I le share sia. Ele ai ma se mele ngai le na mele levi ma fa ma se tala e tala le avanoa tula epa se tangata lava pe te pensione o le ala pa le tangata pe te le whainga luenga ai ei sau tupe tala le avanoa paua tala le na whatu tula epa pau lava le mea ne te wai ei sea for the restrictions of age langa e leo o le investment o le mata upu it's a legal entity mo tato uma o le autupulanga I lalo sfulu walu tausanga a whapea ta tala le avanoa 18 upwards pe te whainga luenga pe te a onga le investe pe wa e pensioner whatever as long as o lai you've got the age limit and whaiena and I become a shareholder Manea ane foi o le fua wa mai tangata o le ngata o le fia whai o lato sia. Ale fua mai malato ngoe mana o whai ngoe le wale. Le whai mera tino o tala le lei a kui e whai ngoa I le tamai tausala Samoa. Ia, manea. Ia, ta le atonu ala le aunga o le ta upulena e tarano mai nei. Le ale mta upulena. Ta upulena le anga I mai whalani, le te whono ni le whiunga le lipani. A whala mantua le mta upula le climate change. O I whala. Ia, o mantua vaenga nei e lewa ia le sao Samoa. Ia, iai whala ala ngā tupe ma me maua mai mo tātou atunu. Ia, o le whaatino le leile awala, tau na whaatino ai. Wa mantua o le vaenga tolu le nei. Yeah, this is the national advancing national climate ambition and resilience, or the NDC 3.0. Well, umale 2.0, umale 2.1, or 2.1 and 2.2. This is the 3.0. Yeah, tato tadia. Atonu o I o le vaenga lon tolu lef so ta inga I o le tunu I le National Climate Change Policy. Yeah, tato tali talia. Mawaila I o ni whamanianga le leifo I o tato atunu. Suia le ngoa o le mtanga luenga o tina mtamaita. Tanga luenga o ainga. Tanga luenga o ainga. Te tasile me tatu te loe le maanga whangafo le whainga maro le olo I te minei. Wa le vana sau le tatu o le mtanga luenga le o tina mtamaita. Ile ai am se se taua ele mafaufau. O la whai ele na o tina mtamaita e whawhiwheta maa mtamaiti. O le tūlanga o te fia whai loa le mata upu nā tula epa.
E se le levana fai mai le fai ngā māloa a toi ina lo tula epa, ma tānga luenga o tinam ta mai tai. Ai o lato whātā wa ina, le sawa ina o tinam ta mai tai. Le sa tū mālosi, e whai ngoa le pui pui le sawa ina o tinam ta mai tai. Ai lato te le sa wawandi ai. Le lau tu lai ma le tātou whai ngā mālo. Ia pena e sau noa manga whangafa. Ona titilo. O le mtanga wenga ni. E le na o tinamta mai tai le iai. O le iai o i pule nuu. O whata tela na whata ua le sa o le tūpao tama. Le lau ma mana iai. Wa tu wha tasi ai loa. O le tama tina ma le whanau. Tau loa o le mtanga wenga o ainga. Ana ia. Kei lor me maria li mo whangi. Nau na tā whai atu ai le swinga o le ngoe vai leo mai e ngoa tangata i o mai luas. Nā whanua o rau tama o semu noa leo whai me whai ngoa i le Fast Airways. Leo whai mai tangata i whai ngoa i a nā whanua. Ioi. Ia, na i tātou lava ai le whapio na whai ia. E moni ai i saunoanga. I e mantua fui. O te tātonu lava e whai e le fionga le li pāle mia maraka peneta le miotonu. Walanga e leo se va alele a se vaenga wha upu whai. E leo se va alele a se vaenga wha upu whai. So we're going to rule out le whae ngoina i le fast. O le va alele ale atu nuu. Nio e. Ia e tātonu fui. It's e a fui pe lafo ai foi le vaenga le fionga le li pale mia marka peneta au te tātonu foi. E te tala mai foi le vanoa le fionga le li pale mia le atunu. So la tau foi sao ia oi nā e fitutuna ia i lātou. Ia mawal tō wha le fionga le li pale mia marka peneta i se ingoa ina ia whawhai ngō fie mō le atunu. Ia te sila pia foi, once I fai lau share. E pelo right e pa twice out te foi ia pio pena. It's your input. Your input e ave lau oe lau sao o se ingoe te mana oai. Ia a mantua at the end of the day ia e soa lau pule lato i le mea e maua le whawhingo fie le whaingo le mata upu. O vanga tupe ta i se lau wafe ma le lua se lau wafe. Lea ua au mai toi whaasoro muli tu whatufanga o tupe ia. Mō whaala potpotonga tu maoti. Ma nei ala le whaalau te reina o nata upu lea. Ona e iaisi whaala potpotonga. Whaato a create nei a po le lua tau sanga tabuai. Api o lea o le whaftai ma nei a Polynesian Airways. Ia, na, ma nei. Au le tūlanga foi lele o le na whamara malama na po e le fionga le li pāle mia. E le mwhaina tusa mai manai whalaputonga, ua tai fast food au sanga o lewa na well established. Ia, a lela tuwhatua ni, lela u tue whasoro muli ia le whatino ino tuwhanga tupe ia. A si tue wawai tutoa. O ai le whalaputonga, ua lewa le tautua, ma ua o ngā ia Samoa. Ua iaini ala tu ngā luenga le lei ua whai, ua ngā ioe. Pe o leo tue whasoro muli ei, ia tupe le se lau afe, ma le ua se lau afe. Moni o tala whiunga, Yeah. Tala whiunga ai, because e ai isi whalapotonga o le whatoa le stala. Po o nisi fo i lena na whatulai whalapotonga ai le o iai ni legal representation po ni awala sa whamaoni ai le. Ia, e le tala whiunga ai la le maua e lātou na o whamani anga. Ai ta tauna ave i lātou wa afu tautua. Manai. Te loa, o whaisi umi o tala no inya na malanga le tutuila. Ai manai ia si whasi mere na pa i eila whiunga le li pāle mia. Ina i wha malama i tule e pama i lato. Langa leo whasi lingia pe ai sea na o aitanga to le fast. Ai sira fia fo i o le fast nin tau lato malanga i whaia le pālo tai o tutuila. E wha uma i le a foi, le roadshow. Pe tai ua pe o tau wha mata ua tu fo i le mea o le a foi le ngole mea. Le shutdown o le
o fa mai e bulan meren la fa mai le pita so mai le failona mai tu Dengue fever. le dengue fever ona ua maua fafatala o le taimia e mai e tutuila shut down no male le ala na le on malanga le ala fa matala le na po ele fionga i li pandemia le nga do fesilingia o le malanga le fast le ai o le malanga le malu ai na vatu fa tau fa tasi tuai to tongi a tangata lana pasise to e sao mea matangata i saunga mea o le fa ausori na isi fa utala i le manino malama Afana manino mai ala amatanga. Manino mai ala amatanga ia le malanga le nei. O ai lava le sui o le fast e fia malanga le la tu fatas. To tongi lo pasese, to tongi le mea te no foai pe a leiso a inga, mau sao ngā mea a wālale, whai ngā mea alofa le sa ave mo tutui le mamanoa. Yeah, so yeah, na pe ave foi fakta ia fionga ile li pandemia ia tutuila manua ile mafai ona supply tu pe le oxene ile tani a fa le tonu ia masini fai oxene ar tatu tunu i matele ai si me na tu or tanu ngana ile mele le la tele na fa le leia ia masini batu malik PET scanner ia male MRI machines pi o le la tum fai fa tonu watu masini ia ma abatu ai mani tangata fai trainings ia umi o i tangata ni Samoa ile ngai le tau ngofia babe na fa le ngaina O le tūlanga nā le na mai tawina nei i se lipoti se lipoti o le mele sa e nana watu la i lātou install masini nei whaasino o loa e le o lava se taimi e whai e se training e lava ai le tau mai ma le angaba o i lātou o le a whaatinoina mamantua o masini nei le on tamai masini they are very expensive machine. They are very delicate machines. E ia o le a ngafa ma le whaatinoino ngā luenga masini nei, ia lātou i loa, wamantua, e se ana install le taimi le nei, ngā lātou lola ia e sa whaia. E le ia se ngā ma se tangata whateta inga, o a u le whatoa o sau o te whaata i le whaonga inga o le computer po le laptop. Installing it and doing it one day, it doesn't give you the full knowledge on how to operate the laptop or computer. Or at least a whole month, le masina ato eke train nai, ye e loa how to turn it on, how to turn it off, ye e loa how to go from one website to the other, how to use the icons. E leo se me whaingo fie. La vane ai la le computer ma le laptop o sta mai device. A o masini nei, e te tele masini nei, e tau lava na lava le to mai, lava le anga ba o lato. Le e te tau na lua, at least up to 2 or 3 months the training. Wa al me tonu na le lo tu poi nga ngawa, ona o lea, wa ngau, ona le o lava malama tangata le nei of how to operate it to a full capacity fa nga le functionality o nei masini te tele. O lo fa o pe on pai me al fatu donors ia for example la ia pe ia pandi lima se fulu mo me afilait donate le vetemi o peso o tatu pawa ia ma tala noa i lo male au mainga la le fiona e tatau o na fai se su enga anga ia ila tuna falenga ina afia pe o lefo o folinga mai e relate le falenga ina afia i va o va fa fai ile o panino mai a pe o lela fai sai linga su e o ai tonu tangata na falenga ina afia le o tu ia le fai ngamalo Moni wa tantanga ia tula epa. O le lifespan o masini nei o afia na batu.
e le I tai o na ausia le lifespan a le whaaleangaina. So, e le o se mea la whape se manual whape ia a me wa pāle fuse or what o la iwa. Falling mai, it was deliberately whaaleanga tangata. Well, mana ia le whalesaunanga le fionga le li pale mia. Langa leo ni mea tau ngō fie. E leo ni mea tau ngō fie. Awai le polonga le malo ma le atunu. Le whalawa, whai mei le tau ai ngā maa whapea. Awale a maia tala whawhile mu wale mea e puni ele le whawhitau ni wale se tupe le IPC. Na sau no manino le fionga le li pale mia. Leo le lea I se tupe. O le ale me le tupu I te tonu I le mafuai. Ai whawhetai o le nei lava e apa le fionga le li pale mia, ma le whainga malo. A quick solution e sa ili umartelo isi mea. Mana ia, o le isi tūlanga ia o lea ua sau no foi le fionga le li pale mia I le tāua o le tutu whaatasi o ekalesia le malo ia mawhai o na fausia whaatasi ia se whainga malo. O le tutu whaatasi o departments e ma ekalesia ia ma le whainga malo o I te minei o se manuia na o le tura I mai o le whatutua I le tus a mission marofo. Moni sau noanga le nātu le epa. Ape na sau no le fionga le li pale mia. Ele whaintoi o to tasi le malo. E ngā lulue whaatasi le malo maona tangata. E kalesia nu mai tu malo. Te tiro la iai le amatanga lava o le tato polo keti o le milionga. Lawi, whamatu atu le malo, generate le tu malo ma ainga te tasi manu ia ni investment pisinisi. Mawaile la tau tupe maua, mawaile mea ai o ainga te tasi, ma mawaile le sao o le malo, generate le tupe tutonu o le malo. Ia o le tūlanga na iai, le lefa pena I whaila le tūlanga lea wa e sanua I tu le epa. Ia, mana le whaila wa mai le whaila le toe whaamarusia, Village Phono Act. Ia, o whaitanga I tono nu, e ngā due whaatasi la male malo, male ekalesi e fie tutono sao. Ina I pei o lefta toe wharongongo pe o rotam whai mai le malo ia kampai mea. Nuu mafioanga o fono nuu ekalesia mare malo matango fie. E matango fie tu lepa e tanga iai. Wa fia tau sanga o to tasi ana le malo, fai ana lato. O iai ni ata tau le leia o ni mea tu le mai le ai. Le la le watam fai e ngā lulue wha tasi le malo ekalesia nuu mai tu malo. Ina ia a mata ona develop le economy of Samoa at the same time e mawele manuia o nuu maainga me ekalesia. O lo mo mai alo whaanga o le li o mus fasoa mai ia. Talofa mus man fasoa ele misi lau pokalame and I hope you're doing well in Malaysia. Yeah. Alo ai longa o break masini masalo ele o iloa for mai ma nurse operate le CT scanner ai lefa pia o break wa yo how can anyone break a CT scanner ye pio o tasia mafofonga o tatu tu lopo le ya masini ai le o lava mas there foi le o lava ia le mala malama o tatu tangata how to operate those machines so Moni ai tu le pa wa ai la ia wa sa fa ngai na fo ya u tele fo yo tini fo so suenga fa so fo maloloina. These machines are all computerized. A faila la tu tangata le o lava lona knowledge of how to use a computer. Yeah, any little key se ai se mea na froze la ia le mfainga na tu fatino ngalwenga. Ia, si o tatu talia, o le atu langa e io
iai se whaata a le vaenga o le tiute. Iai se whaata e mawhai o na ngā rue tangata 24 hours service. E mata I tū waere ngā tei whale, le o ngā Samia Samoa. A o lono winga o le tui ngā me fule le wata tauna I se whainga whapena. A le e ma le wa al tatu malo. E trace ai ni wa a fwoi e solia tua ia o ngā Samia Samoa. Tasi nam ta upuna mai e le whiunga le li pāri bia. O pe o tools umai e mo o mia tatu malo. E le ngata I to tonu lava lau ele. A o le leo ina o whafo atu o le lau ele. E moni le saunanga le fionga le li pale mia. Wa turanga le ele na le official la tute la te monitainga o le tute observatory ma le official leo. Wa e whaonga I nai le tatou waa leo le o le na whanua ioe. O le waa enga le waa ai whetu waa ai o la tau la le la te monitainga I o ngā sami. Ia whape fola le official tute o I nā tātou te iloa ai, wa o lesi ala ngā tupe le mawaia tupe o tātou atunu. O ngā sami o tātou o lea wa whangotaina I nisi wa a te tele mai atunu I whau. O I nā capture e lātou, ia ma, po le ale to I ngā whainga I pe sala tupe wa o le a wala ngā mawale se le ni a tātou atunu. Ai mānei o wara mo tauna iai, mo tauna iai given le te leo le impact o le whala au whasaina le iai nei. Wa le ama wa nisi whawhatala whapea o nisi o drugs, o nai wha awala mai I o ngā samia, na watu leo wa whangota whai e nā le exchange. Ele maua le wafu. Iyo, ele maua le wafu. Wa mawhaiana la ia e se mea floating a tai o alipata. Ia tatu wa whanguta fo I e piki mai nā e pa I le shioa a latu mawhia. Ia, o au e se lo fie e mata mai ngai e lunga le YouTube. Sa mata ila ia I o ngā sami o fiti. Le la sa mawai o isi na maua le tamaititi whato a valu tausanga. Le tamai a fifi. Ia aina nungu. Alu le maltamititi le lato a inga. Abatu, o tamawhaita mai te tatala le pack le nei. Aina watu ua mailea o ngā le tala vou. Sauti tilo e ese le mele tupu. Ai sesi o le a inga e whainga nuenga I le ofisa o tute. Le lana ave e maua e it's drugs. A o mea o le float mai le sami. To e maua fo I se tasi o tangata le marina a fiti. Na alwe whangota. Ai atu fo I maua ia paso lava le nei. It's well wrapped up, all my plastic covered with foil and everything. Mi fo I le la sa whai loso e suenga ale a fo I. A malo fiti. Mai loa ai. Maua se neti. Maua se neti to titi maua le 5 o packs umanei e ova le 1 miliona. Le tupe, le value, o le neti le nei, le iai umo te tonu tele o packs nei. O toi ngā mela na iai, wa o le lau malu ia mai tala, o le iai va te tele ia o mai drop me ngā taifale, no atu leo va a whangota ia le au saina, o atu la ia la o mai ia si ala tau menti lea. Io, te tono tele o le trucks ele o go through le tatu Elo mau le radar. Au le au ngala o le whaata leo ta ua le whiunga le lipani. E leo ai ia ngā taifale malapa o ngā sami o le tatu nu. Whawhitai le whiunga le lipale mia. Matala. Ngafa matala. It's any way to block it out, lock mai sa mo te tonu. E manu I whanau talavou. O le lumanai leo Samoa ia whanau talavou nei. A le taimile nei, o le tūla I le whiunga le li pale mia, whaatino le awala te tauna mai se vai fufo. O te iloa foia. E au ngā foi ia le tau whaaleanga tu ina tulepa.
motivate ia le malo. Eu ia ona le angai e se angai te tau ai ona fetau ele upo le opposition po le tuangai. Au siana tau whaaleanga ia e matalai ia le. I don't see it that way, Tula Epa. I don't see it that way. Langa pea no whai atu pere telo tapo kalami. O le fionga le li palimia o tangata e langa mea le lei. Wa leva no o Yesu suenga le fionga le li palimia. But I see the tau whaleanga la le whai mai. This is my own way of seeing it. Tau whaleanga le ina ia mi milo le tala o na le a. Whai mai le a le fionga le aki epiko po pe ia a maua sesi. E ala no whai atu le mele. It is a motivation. Ia tau whaaleanga lea. E au ngala i whainga maa. E au ngā whai mo tātou nei e langalauina le malo. Eisia. Langa e fiu la le to ina whai an tau whaaleanga. A le lapata atu te vane manea na tau whaaleanga i ma whalongolo mai e le malo. Ia, mau e fo e le malo nisi ai kia fo le mo le fausio. Ai o te tatonu au ia. It's a good motivation. Mo tangata uma. Dio nala e fiu ala whai tau whaaleanga. Lesi mema wai. E alo lua tau whaaleanga nasi. Dio E watu ana tau whaaleanga wa sautia. Wa sautia whatever it's an extra mile before him here. Le fionga le li pale mia malana ka peneta. Yeah, tau o mai le vaenga leo stakeholders address gaps in the disaster response recovery action plan. Wa whaatala noina le au pa anga ni whaale tonu o fuafuanga whaatino e tali mo whaale vlave whafuasei. Wa whaeloa mai ni vai e te tau ona fo ia ai nei whawhitauli. Talo sanga ina vaenga ngā lue whaeloa mai avanoa i to tonu o pepa o fe whaaso o tawa inga. Pe whaafewhea ona whaalelea ma fo ia le vālea. This is for the Natural Disaster Response Recovery Action. Ele taimile le lua fesfulu valu o I lua fesfulu valu. Taimi tonu ale pisela. Lena mato wo ye avele tato. Lena avele tato for humanitarian program i Samoa. Mantua la mateo atu o le yaila le disaster response recovery action there group. Le sa tu ulai lunga mele sa ele officer le post office Yeah. Yeah. Tateo atu ina ele oilonga na mautu ia ni afu I fufuanga e fai ese recovery action plan. Whaalava mai whapele si tu kesi pe tasi lua tolu. Ai tawai atunga o whala e mamoe e le si vaenga I laloi o wha malu, you know. But o le whapea mai, te tau o le avanoa lea e whaailoa e au fiai whisota inga ia tutusa ma le tuai o na tawhi atu whamtalanga I le atunu, which is le tulanga tonu lea. The information a whapea o le wailoa wa sausitala la a iaise mafuie o la a iaise tsunami ia vave na avel whalau I loa I tua I le atunu. Ina ia vave na nofo uta tangata ma whai ani lato action plan whai ngofie po whele tu e o iai e tu sa e sifo po le o ngātu tonu e o ai ni mea mawarurunga. O turanga o mai e lewa a mai te tonu I le action plan le nei. Le ai se sao le au whasalau o loo tu lia whasalau ngā whamtalanga. Ia e ao e foilana ia le sao le autostala ma lau whasalau. Whamtalanga ia matua whaingofie ma whasalawina I le ngangana Samoa ma le ingilisi I taimi uma. Mana o mia nisi pa anga sosoani e mawhai ona sosoani I le whaatupeina. Pa leni le tupā o tina matamaitai mali. Awanoa mafsota inga matangata umai au fiai tangata iei o na mana onga whaapitoa. Ia o tusa o tulanga ia mana ia le tulanga le wa mai na ia whaafai ngofia ai ina whaia ia se reaction recovery plan mo tatou malo ai o na tupu mai e se whaafitau li le taimi. Manaia.
o por kalame ese ia le malo ma le latu o lo fautu ngai ele ngata au fai le au ngaru due ia fa pena fo ile PET au tu stala Io, au tu stala la au fai pisimisi la to uma. Partai ko ile le fanga malo le matala ia ile tau o mata uma ia e si tap Wa mta upule atu la epa. i Sele mana io le fama ite le alfa malo. You don't have to wait until an emergency happens. Ia ona toe fiti solo la ia. A lelo ia se lato recovery action plan. A le whaatati tio mea nei, ma whai drills, wha manatu, like every 3 months. Ia whapena, I pe wha mātou I nei, I ofisa nei, ona whale mawarurunga lo I ofisa nei. Every 3 months, ma whai le drill. E le longoa mai la mātou paule mea, o ale coordinating officer at the time, e tau iai o le drill me le la whai, na longo le I ngā ia, o ai tangata le lalo atu o isi foloa, we are only doing a drill. O wane la ngā ai la tau a whapea, oh, there is an emergency. Malaya, it's a wake-up call. Absolutely, absolutely. I departments ese uma ia mai se foi le lau te lenga o le atu I nei mea o lo tau whai mai ai le malo o le telo isi mea ia o le te ia tu ia le opposition I ai kia ma mafaufaunga al whainga malo fau o lo iai te minei I mea whaatino ai ma whaalelea atili ai ia le malo iona vanga uma Watu ala lo fatu te inga tu la epa lua fe maleiva. Le lua fe maleiva. Le ngale te au. Le aso lua iva, o le masina iva, o le tausanga lua o iva. No yei sa mua taimi lea. O le lai buka o te alu le ba ausu I a fo I savai. I la o wha masinonga. Ia, na wala le wha le wawea o wha pe atu lo uso. O mai o momoli a ul male valele. Taimi fo o lei, tau maftapa. Le la te sa wha e luma le dek, ingula ui po kofi. This is after 4 in the morning. Maula si kaleti. Lei le wa, a tā mai lolongo o le whailo le kalesia katoliko Ia, te ia watu suilo mawhawhautu le epa. Pe ia whai mai sesi awo te alu. O te whapea tulo le aila. Mo moe o tau, a male ki o tāwale, se o whaonganga tau tāwale. Ma male ki o tau ofisa o fialo whaonganga tau computer. O saulo le ofisa. Saulo le ofisa isa valalo. Tala le ofisa wa tonu whaonganga computer. Ia, o maloka le ofisa. O sa vali o le ofisa la, so amal market isa valalo. O sa vali lo across the road o le ofisa, I le mea o le atu mai ele ATM machine. Latu le ngata la mai le tupi, o tue sau te tono le ofisa. O walo tu lo le fata ele. O inala, falongo mai e, malu lue. O lela o te fai tau au, wa o le building lo te iai, o luma o le building o lo I ele au wala, mau te vai ma le marketi. Au tafa le building e ava noa uma taimi le na o loo iai le ofisa a lea foi tamali u whailangi wholaunga ia pānoa papali I pānoa e langa ofisa o mea whatau o loa whataanga le mawhanau wa te tele I wholawa le mafui e wa lulu whapea wai le ai e lengi pasi whiwa I te o le whaalima le waweau au le lewa whalonga tuloa, wa ta ei mai mea lunga le whale lunga. Wa lulu te tele, o sa lota tala le whaitutoa. O te whasanga tonu lava I le water tank, o ta inga water tank, wa ane si maa, pa si maa, ma uvilia mai lolma to a inga nei New Zealand. A le lewa whanghunga, crack mai le pa si maa lea. O walula le ato le makeki, tu la epa o le mele nei no mai taua. Pomoli, ele tutu whapea. Alu whapea le whina paumoli.
o le piki apu la lea no la tuai toe a mafuli o au tafale o fale o lone mo te tutu ai mo mo shinkos ma foi na e pe te falongo le ta alo ni tamai ti mo matua nga solo o le mutia le au tafale le ofiso fatoanga e ngalu fa pele alo le mutia o le maketi yo it's a bad experience. I went through trauma at the time. O le maketi nei le mau te tutu ai, wa fe le mamalu le atunu. Ia paule me te whalongo atu, ale pese, se ale leo le pese le whakasa, se le losalia le loto katoliko, se tatalo isi kalesia, wa fe tangata a. O le winga la utala, le la punga lo le tavale inga watoa. O le la woto sau ile me le tavale. O le feta nisi naitina Filipino e totolu. E whaile lato whale sui au I lalo la lea. Feta nisi mwhapea mai. Oh my goodness, we are scared. There's gonna be a tsunami. Whako, I don't think so. La wa tala lea. A feta nisi tina nei. Mai whapea le malosi o le mafui I Indonesia at the time. Lea sawa ma le tsunami. Le fatoa na whale tala tinane wa ta soosi kaleti I le panic. E mata whalonga tuloa, ua fe mai ta amale leo, sai lingia fui mu, longo e kalesia ese. Male la tua le mato tuli lumole wala, se tula wal fafong anga Samoa. Pe waiva ai whenga ingi mome o lafu manu, lafu povi, le watu tuli mai a foi tangata ia mai so whanua. Tu sa lewa tutuli mai ta wale fui mu tangata yuta. Leo punga loa I tono lau ta wale. Se la whainga ta tu langa la lea. O le yai o se plan, for disaster. Ua o whalau ta tai tangata la wala. Ia paule mea o le push through watu lau piki apu. O le fo te fia sola uia. Ma le watunga. O le o la leanga I yuta, le alu yuta I moa ia mātou, le alu I koe pesenga, ua pampa tu pampa ta amali. A le saula lea o sauloa ia te kolosi le alu I lalo vaia, oka o I tau fusi, le alu le lunga le maunga, o I nāna matua I te le ele whale tonu I tangata a. Panic, wa le ilo tangata po feo anga iai. Le iai se taimi whapea pe whato atasi lua ni drill sa whai le atunu. A wā taimi whape nei. Le whalana umai le taimi lea. A mai ai loa le o lava le taimi. E tā pena le atunu o a nisi a wala. Ia ai mana la lea lewa a mai lewa tala noai nel whainga malo. Se recovery action plan. Pe a whai o mai tūlanga o ni mta upu whapea. Pane, tasiri nā mea leka I tatu o le tele o le whainga o drills yei, orientations, mo trainings. Tasiri nā mea leka I tatu o mai a lack of trainings, mai se fo lapi o masini e matu whanga fo mai, e whan mai. Ia tūna, e iei me tā ua le au mai H.J. Peterson. Ma tatono tasi fo ile me tele tauna tatara no tele tini. O le fe mai ele mafuanga. This word deliberately damage yafi ole PC with intentions. Faiman mautino. Faimale itang la tu faya. Mortem faye afo discreditai ia le malo. Ioe. Ole at the end of the day, it does share upu fa matalaina o le fo malo. So tasila le upu e tauna tele ye le ta talanoa. Pe a fua foi la langa le foi na no foto ina malot tele va ale nalu ave malanga ave tutuila. Le na fan. Foi me sa le tauna ave le va ale malo ale ave malanga ale fast. Ola luila le tala natu la epa. Engalo to ina le va no forma ave I mut fanua o pe ai fiafo. Alu wa ala nga tatau matau feunga le alu le na fanua.
e ave le malanga a le whainga malo. Yeah. Ona o le pala au lia whaaloalo. O le mea e te tawa. A se ngaluenga le malo le nā lue le waa le na apili i o isa le longa. Todos Le se full ngaluenga million. le malo. Mai maua todos full million na le malo. E poto tele to ina tusi le lima. E tau whaaleanga lista ngata. Ai eu ese mo molpo muli lailo na mata. Ai te sila fia wera oi. Ele i tele ani tala i le baa lea. Au a tatau na toi whaitira sua. Langa le titi tupe. Talo i malesi mea. Ia te whalongonongo toi tala whape e on track sa tana i linga wa. Ia whapea wha mai e su e mara kapeteni e le wa ala tau le ura kapeteni. Ia mai o le whape na i ele uta whana sai tutonu o saulia. O ia o tala nā lena au mai. Wa ta tau ana toi whai iai se su e suenga i le mta upul nei. Ia. I le te taun tatu whatangar me le ngofo i lalo le kapeta. Io e. Ia o umatua o tau. Ia o le tūlanga fo i leo le whamaninonga le whamasinonga o mafua anga wa whaalea o ngā ina ai le tau sanga whale adidi. Ina ia whaau le mana o e whaau i tua le tau sanga. Le mtatalo tano ina le vaso lentea. O le tūlanga e te wsilingi ai. Ai se a le tūlanga ua whaau fia i te tonu le se lau wafele nei. Ai leo se vaenga o se whaato sina i le tangi, le luai tangi a le ia o whai leo tala le ato ina oina i aita ua la bea a pe o se langona le nā ia o le wate ia watu i aita tonu le moli mau lea ai e le o se tūlanga whaapea a mea o se tangi whaasanga na iei le luai tangi Oi, e te lora o e mawhanu. Whaafetaia o e tue tara moi. Na message mai tangata ia te ua na pō. Le ia te au le message. Whapea whaingo le message. Tu le epa. Te mana a whailoa tia te oe wha umana mata no mat whartua o vuisione. Ia. O le whai mit whartua. E matua i se le tala ua tua ia na ia. Ele e ai se taimi nā rue ave se fitu se furu wafe i tangata ia ua ta ua whamsion. Le ia te Le ala le wingo tala le tula e paua ula whau e sau noa. Ei. Tua ia e loa le tala pepelo whaita tala o namulau ulu. Lea. O ia le na whai o tala. Ke musu e tau ringa o tangata. A lea ngā whai mai o lona tausonga. O lona tausonga whartua o vui sione. Lea la ua fisota i mai o umana la tala noa. Ana nafi. E tau tino mai whartua o vui sione. Ni loko wheme sa ua tala le. A lea la leo ta ua mea ia. I suenga ia ua ame lo i siri. Ia le mana ia foi la. Mana ia foi la ai whai la se a foi. Se affidavit. Ia. Ale whale tua lea. Whapipi la ia i moli mau. E lango ina ia le fionga le sui pale mia. E le whapea le au mai e langa me leanga. Ia. Ai whaalafi. Ta tauna mo lia ai. Wa tau mai nale whai tala na mula ulu. Io pengi me ngā ta ua me lea ngata ilo i. Io e. E te tauna sua e nā po ai pa fine le nā lata marfiku se funu. Ia wa le na manino le la o mainga. O le whale tua o vui sione. Na o mai lava le ngō lea Io e. Na mai lava le ngō o le whale tua o vui sione. E mana e foi. O pe uma o vui sione e na e a foi. E min sta lango. Leo. Leo. Ia sa ilia e ai. O nga ele longo mali le tau leanga ina ma tua ina. E popoto tele o mai e whaasino e tusi lima i a lātou tua inga. Ai manatu e o lātou la le iloa e neita mali i tali i lātou tua inga se i o whaianga i a lātou. Yeah. E se tasi o lewa message mai nei e te ua te tangi whaafie e lau telefoni. Pai mai whamole mo whanua. E mwhaina whailoa atu le lana ia preference le o le ngō le tātou wa lele whape o le Beautiful Samoa Airways. Ia malo, mana ia foi le ngō wa au mai. A pe o na ma whaso atu. E moni ma te abatua. Ai
At the end of the day, o le feelinga a le afionga le li pale mia ma le kapeneta. Ia, fiora, o I luma o kani ngoa I o mai. A whautuanga le tatu atu. Whai mo sau share. Oh, yes. Me ke o makere ka kuta mai o le ingo. Ai le se share ka ko whai. Ia, pe o le pe o le ta upu munuri ale te anga I wha mo le from my side. Nea so fina ngaloa I le upu lea. Fo malo. Pawhena no fo wha matala mai le rua orua tasi ina ua tūra I mai le fast. E o merela uma le wani uma no fo inga momu e mo ia rufe su ia I en ma. Tau sanga tu e tapena ai e tau tu ai I le fast momu. E lima tau sanga. E lele uma lele lima tau sanga. Na la vasa uava ai le upu lea. Palona wha ngai. Ua lema da tau na wha isa susu. Tula epa. O le upuni o le whau malo. E le whangata na whamatalaina. Mo me o whau leanga. O e o lo o tam whai e whau leanga. Na ia whaato I la loina whainga malo. Ai se ala le na mafua winga nei o whau leanga. O tangata o lo o tam whai ni a wala ta lepe whainga malo. Ona o lo o iai ni a mio pipio me o corruption o lo o tau mawhai lato e puni. Aua ne I whapupula mai el malo I le atunu. Yeah. Mana ia. Ko tulanga na iai. Wa ana whapeo ni tangata. Pe wa lewa na tatalo le afionga le li pale mia. I le taimi na whai whatau tonga. I le taimi na wa amata ni tau mawhai. I tu whatasia mtanga luenga le malo. O taimi o press conference ma. Au mai ele tu walalo. I le afionga. A le tai le tuangai. Le sa malo tausi. O mai ngā lulu e whau whatasir whai ngā malo. Le whai na whai le whai ngā lotu tele sa moa. O la me. Wa peo le tala noa le tu ol pato. They just don't acknowledge ina na ata mali o tula epa ai tui patua. Peo no whai atu to ina ne tula epa lewa na ola. Malo si talpelo. Ioe, ai ua te tau foi. Ua te tau lo foi I le whainga malo temine. O na whai lo se whainga I le fo malo. Ioe. Man tuana sa noa le fionga le li pale mia. O lea lava e wha a putu. And I know for a fact, moni le wha a putu. E tapena le mū lava le fionga le li pale mia. E le ngā o ia, e le wha a pētis tusilima. Tapena maalie, ma ta ili uma, mea ina ia wha maonia. Ai le I whaia nisi la sanga. Ia, mana ia, te manatu rawa umatua ta upu sa tapena iai. Ia e wangala o iai ia nisim ta upu o. Ia, o le tulanga na iai tula epa, o le nā wa umatu fo iau. Aia foi. Ia, o ta maile ta vaenga muli. O le ta asia. Ia, o le te o le tulanga le iai le tatou vai masani. Ia, le taimile nei o le tati tala noa tula epa. Le watu message mai nisi o le mamalo le atunu. O lo la tau fia mawaina le asia. Ia, ono sa ai mai. Sei umal pokalame. Ia, ona whaai lo atula ia. No wala au atula ia. Ia, mama waila ia o le tatou vaile nei. Again to evatu. Toru se lau tā la lima su sene I le pusa. E whao na whangu la popoa. Ia o nisi o lo mana o mia le tatou Renew 28. Ia o le telefoni le nā wailuma o lua tasi. Lua I walua to luono o tasi. Wala au mai o lewa maua le tatou jau. Mahalo. Mana ia te lo o le tau foi na o I pawale mo le se senga currency o le tau atasi. O le tau
ia male. E toi manatu atu fo le mamalo le atu nuu, wha mole mole, o le taimi pisi le nei i tātou couriers e le tilivaina o tātou o lau pusavai po o lau jau. O no sai a le tau nuu atu lau, o le tulanga ia, e 5 i le fitu aso e ki liva i lau pusavai. Ai whawhetai le pūlenga, o whaapupu i le tolu aso. A whaila o le to e tau nuu atu lau vai i le tolu aso na e sila fia lea. Ua whaisinga delay ona o le tele o whaamomoli o le vai taimi o kirisimasi. Ia lava papale mai whaamomoli. Ia, na, mo tatu umai nai New Zealand, ia wala wane i le tofa ia mawhanua tupa i le orua tasi, lua i valua tolu ono o tasi. Orua tasi, lua i valua tolu ono o tasi. Ele na le asia, tele le mau products, ale asia o lo iai Charles o mo meo le palau iai, ia on whaamtatalatu le i e te manino ai. A fa pe ele lava tem ke fa rongo mai lungo tem yo ma por kalame se ia ulia le vai aso fotu la epa ona o tu fatasi atu la ia o le ata ma product ese le asia fata taula le mo le mamalo le atunu po ai o lo fia mawaina pe manto fo ia le tato redox mind redox mood o le redox energy mo ila to fia fa malo bawole malo si o tino ia po le vave na bawole malo si vele e la vale oxygen e te savali ai fa se exercise me fa pena o la tu fa tasi el vai aso fo ia na fa ilo atu la le mai lunga tato po kalami malo faftai mo tato me ni America mo na territory uma vala mai de 5 no lua tolu fitu o no lua 5 no lua, tolu fitu o no lua. Ia mana tu le ta se banga o isi sim ta pu e te ngalo i nai le tu vai. Le ai na le whaftai atu le uso ia Julie. Whawhetai le whaioso. Le sata la noa po e mau mai se so ta inga ia Julie. Ai whato awala au mai le uso whato atau nu mai Samoa. Ia na mailana na whea isi o pausisi. I le whaoso na Samoa le uso ia Julie. Ana whapela e ona e sahu. Ia e mangwe e ke laki. Woka disappointed lava sorry. Well, you know, pe no fai atu. E le tu kufua mea tu lepa. E le tu kufua mea. E se foi le taimi ma le awala le atua. Wala inga le mawale le visa taimi nei. There are always a good reasons. But e tu mau pela u fa se price. Ele va pe ke o so tu ngato no tausanga por Well, you never know. We'll see who's going to be the first one at Breakless Surprise. Ia o ala ni meo faus. Che sele. Mawala lu au, mawa maia o i tu talo, o masipopo, o keke saina, o lea foi le valu. Lea foi le fai ai valu. O vatu tiuli pe o kau maua sanga me mama inga o le to fia kini Amerika Maua le foi le valu le fai ai valu ia mala u ia male moana le au pakoa vai le tele fa so na mau mai e te lo no mas salo lava o le sister tiuli ia tune right ia vai tu foi features ma me penga but anyway ia ale fe ministry e matua ia June e fa pe fo le fale tu o le fai fe au ia June o siona li o le anko tamaita i o Miro lui ia o le uso la ititio o Vito me sake lui Vito ia Vito le mali Vito lui okay ia manatu le ua tanga i mai le si uirta por kalame e le o tati tala no pea
ia ai pia ni ia banoi te fatu family ia na e malanga le au fa mata po kalam ma fa lo E uma faile lua sala maleota. Se uma tato tala noa tua. Faile lua sala maleota le lua po kalame vai asolente nei. Anyway, ia faftai sa moe lau fafonga anga ele au nanga le nei aso. Ia tai au le sa patia matou. Ia alo atu foila ia le aso tai au. Ia fa mawai atu fo inisio tau ainga. O sa matou fatasi ai talu ile maliu mantua fo ile na batu le fa mai senga ile maliu le fo ma ia malepe ai ia le la tu fo il tu fine ia fa pe fo tu ngani ia manisi fo tau ainga sa maliu mai ile fa mo ole o fo ma ia mai se foi batu fo ile le greetings fo ni fa manianga fo ile fa ngamalanga le fionga le minsta lango to taliu fo ia i Samoa taeao le fionga ia ai lupo Tony ma le fatua ia silafanga ia Samoa la fafonga anga o la fo singana ia o le tatonu lava o tatou fale tasi lava i fana o le tua ia mau e tatou loto maulalo ma loto famangalo tatou to tala noa le vai asofo pe mau le ola mal malosi ia tulepa ia alo, not only a surprise, au lau sara pe ai taunu mai, ia, wale lei. Alo fatina apia. Ia. Bai. Ia, ole na, ole. Fai fo leo ma tua fai pia. Ia, ma tua fine fo ia mo fanua tu pa I machera. Yo e tau fai la vai longo puien. Ia lau tu fita fa fonga. Ina ia mawhai o no tātou no nofo ma le loa. No nofo ma le mauti noa. Ia awane I tā alo I lātou o lo I lunga ma le manatua. Pongi sā tātou. E ai e leo tara masanya le lo matua whātau. Ula le I le vale umwhana. E au fo I o na manino tātou fo I pito la au. Le anga o tātou. O le atunu o lo pālo taina I lātou. I lunga, le whailana parotatu ratu. Ia ai o lama le sitama. Tau nao e a fui. Whai me manue a whinau fo. Whinau I me, awar whinau, awar ta alo tino. Awar tam whai create me discredit ai ia le fo watula I mai va ia malo. Ai tam whai langa mai ni mata upu. Ia mawhai ona tala no whaatas ia mole whaale lenga o ni mata o wale tina o Samoa. Ai ese le mena, ese le mea leo mai tam whai create tala se. Ina ia whaale anga inai ila tō ua whai mata I tai o le malo. O ai whai ai. O tātou o le audience. O la tau main characters o le ata. We are the audience. O tātou le whai mai ia la tau wanga tanga. O lona winga I le isi wanga o le tala. O le audience la. Le whai mai ia la tau wata nei. Ina I tam whai po o ai la tau te manu malo ina le audience. O le whai te tianga la le na Samoa. Ia ata tu tara no so fo I le hitapipi ma le tuangai ma la tu fo I tifinga I tam fai ia na pe ia le tangata taua na pe ia le tangata wa mawa elo la tu silafia man la tu do I tatu tara no so ia pe mana ia na le mata nuanga tele o temi o mata u tara no ina ia pe te le varieties o ta sese uma na matala noa foi ni yaso natu wala valea ta tua mo lau fa fo anga ile ni yaso ta tu tu filo itaia o na stona natu la malo lo yaso sa uma la mata fa pena yo si ivanga na yani mata we ono ai itaia o waso mulio ni ba yaso ta tu tu filo ile yaso fua fa o waile tautua ale si fonga le tai fo mani tele la fonga le ni pale mia tai tai ole tunu tai tai e kale si
tai o ainga nu mafioanga ia manu tele le weekend manuia tele le tapena atu ia mo le o atu le kirisimasi ma le tausaga fou e alu ale nei aso faamanuia o te manatua ai le silo o matua le sa matulolotu ia soi ioe silo o matua o le matua foʻi e tau iai ia le matuu ai o le nalo matua talo fai ioe e pira o talanoa ai tagata o le matuu aulotu o silo o matua e fape ioe e kelisimasi a so uma ma tausaga fou ioe o lo oso tu ai tonu o ia taumelo matua faakisi oe feasogi fo le faamanuia i pira o fai maagaga o le matuu aulotu ioe ia na taratulo le sitemi faalua na e oso atu oso mai le lo matua faalua foi na no feasogi ioe talo fai ia ua maliu silo matua fai langi le folo na pira o fai maagaga le matuu aulotu mesol lo matua le ali fa manuia kirisimasi o ia februari o mati a pelila ale ngia fa manuia kirisimasi ia ona manuia tele kirisimasi ma tu sanga fo tatu te filo e le so atai pe a pule lo fa manga le le tua i lo so fu ma ola ia tatu tonu manuia